Hello guys, Jonan bang ke Korea ta jadi pen hancing murid lo, antar nanti jo, cukup lo ya. Nan lagi cukup ha, ya nice ya. Kamu bang tadi keke jo orton tinggal nang lo main get ya, yang bang ke hancing murid kayak pen hancing cukup lo ya. Biasa enggak? Bang ya, coba lo. Hello guys, nan là chu lang bây giờ anh nhìn lại nó nhá. Thấy lo để nhá. Làm ăn cái ốc nó sơn là ăn thiên. Thấy ăn thiên dây để lo thì guys nhá. Anh này ăn chu lang để họ gần tôm. Này sẽ YouTube lên tak? Ya. Hello guys, welcome back to again. Non bang ken hadi. Nili hidi bang hadi. Lam de pin mati dulu kan hadi kan paklang konji pijan ya. Sisa, ceme gitu na jana kante guys. Hidi bang non kita. Bang ke itu mana lah ya. There's sang saja. Lalang meo guys ya jaga. Lala isi bang ke andi bang samtop guys. Mesin. Lala si bangke dimbang ke hedi sam to pama dumit jaga dan kan tidak langsung tanam dan kandet lala fu jaga lo si jaga teh di sok tami lambe tineng ke jalan ni yo tapi na yo lamang ke Nilito madna jagat ke har pu bustu ke pipidel mati dia masih yo long sok na nalo pitan ane long sok tani kirhat na ta na punya sikila sam uplang ke bang so video bang ke baju thon kilang bang hadi jadi kita menuju nanti lang kumpul ko yo barga ne di bang hadi kalau so thang pilong dam ko yo so thang pilong kadap guys, alaman ke hadi ni nang lutung han isi hadi lang roy tanah patang bang gitu ke nang roy bang kuin tapi sih doya tapi namban ni lang ko kasi may gitu namang ang pernah video bang ke aso bang ke hadi guys jo waktu itu mana me masih me pinengge kalau ko pero kena ke sok bang me o ida pian ni aku ni har ya dalam mati dia masih gitu masih ciplang ay lang semua doa up doa hai ta dalam mati dia doa ta up elo ya ta up elo ke direct napuin ko lang dala masih langsung kontol ya pega kat mesin ila kita nampak lang pandek ko lang roy bang mel nampak lang rek pasona soke inang ni walang wala ang ya pinamati di siguro pasona betul thằng nặng vậy cái mission này mission kita thì thằng này ya việc bọc ya lama ini oi me guys ni tadi mana long le sebenarnya subscribe doket dulu ya karena kita ndo dulu subscribe start lang share di on gitu kan jadi
pun lagi kecil orlok loh coba nih pola anten dan pedapan udah berjalan memang kayak di punas ya tadi punas nenggan bom lagi bom jap jo nenggan jap set kayak di hiji siap juga loh